Šta sam kupio u maju 2021. godine vezano za filateliju? Danas ću da predstavim ukratko šta sam kupio vezano za filateliju ovoga mjeseca. Namjera mi je bila da nabavim malo dodatnih stavki za ovaj kanal, pa sam obavio dve kupovine, dopisnice i časopise. Ja sam Nikola Vejin iz Apatina, a ovo je kanal Album za marke. Ovdje vas pozivam da se pretplatite na kanal i da ostavite neki komentar ili postavite pitanje ispod videa. Pa da predstavim paket dopisnica, u pitanju je dopisni šah, aktivnost koja je decenijama unazad više ne postoji. Što se tiče cene, sve sam ih platio oko 2,5 evra. Sve dopisnice su uglavnom iz istog perioda, polovina 70. godina prošlog veka. Većina je iz Jugoslavije, ali ima ih nešto iz inostranstva. Sa jedne strane je ispisana adresa, a sa druge strane dopisnici se nalaze potezi i dodatan info vezan za tu partiju šaha. Ovdje ću da izdvojim neke zanimljive žigove i stavke sa dopisnica kao što su talasasti žigovi, za koje nemam pojma kako su se koristili. On se udarao preko poštanske marke, dok je okrugli pečat sa datumom smješten na sredini dopisnice. Kad smo kod talasastih žigova, ima i jedan sa obrnutim redosledom. Ali zanimljivo je da taj talasasti žig ima u svom sklopu i veliko slovo T. Tu su i dve dopisnice samo sa žigovima, bez poštanskih maraka. Jedna je iz Jugoslavije, Beograd iz 1980. godine, druga dopisnica iz Kolumbije, a na žigu piše da je grad Bogota. Ova dopisnica iz Bogote također na drugoj strani ima mjesto gdje su upisivani potezi u šahu. Jedna od dopisnica na sebi ima i nalepnicu za koju pretpostavljam da znači da je preporučena pošta u pitanju. Tu je i jedan zanimljiv žig preko poštanske marke za prilog namijenjen borbi protiv raka. A tako nešto sad prvi put vidim, nisam znao ni da postoji. Same dopisnice su različitih formata, neke su namijenjene međunarodnim turnirima u šahu. Također postoje i razlike u izgledu, druge strane gdje su se beležili potezi šahista i upisivale druge interesantne informacije. Tu su uglavnom ispisivani osnovni podaci potrebni za partiju, ali zna biti i privatnih poruka i napomena. Uglavnom je ovo sve zanimljiv deo poštanske istorije koji se ne može baš često vidjeti. Što se tiče časopisa, tu sam uzeo jedan paket od 8 komada. Komad sam plaćao 50 dinara i to je išlo preko Limunda. Ovo mi je bilo zanimljivo jer su u pitanju 4 različita časopisa vezana za filateliju. Ovo samo pokazuje koliko je ovaj hobi bio popularan u svoje vrijeme. Prvo ću da predstavim časopis Kolekcionar, od koga imam ovdje dva broja, zapravo dva dvobroja. To je iz nekog razloga bilo popularno, da se povremeno štampaju dvobroji časopisa. Prvi dvobroj, 22-23 iz 1976. godine, on je bogat raznovrsnim temama, a ima i prilično dobar prikaz novih marki iz različitih zemalja. Ovaj primjerak ima i ozbiljnu štamparsku grešku, jednostavno određene stranice nisu oštampane. Pri kraju se nalazi deo namijenjen numizmatičarima sa prikazom novca iz rimskog perioda. Drugi časopis Kolekcionar je dvobroj 35-36 iz 1984. godine, koji također ima veoma raznolike teme. Veći deo časopisa je posvećen kolekcijama, pa tako ima prikaz poštanskih maraka za francusku umjetnost, špansko slikarstvo, floru i faunu. Pri kraju časopisa ima par tekstova namijenjenih numizmatičarima.
Naredna dva časopisa su iz 1977. godine. U pitanju je Jugoslavika Moderna i to su brojevi 1 i 2. To je također časopis posvećen filatelistima i numizmatičarima. Među vestima koji su me zainteresovali u prvom broju je izdanje Somborskog udruženja sa prikazom par prigodnih žigova. Tu je i cenovnik poštanskih maraka, a pri kraju časopisa je par tekstova namijenjenih numizmatičarima. Drugi broj časopisa Jugoslavika Moderna ima par zanimljivih tekstova, na primjer opis naziva Verigari za poznatu seriju maraka ili tekst o zupčanju maraka koje su štampane kamenotiskom. U delu namijenjenom numizmatičarima je opis novca iz rimskog perioda. Jedan od ređih časopisa u filateliji jeste Marka. Ja sam nabavio brojeve 1 i broj 2 iz 1991. godine. Prvi broj donosi predstavljanje časopisa i odmah ima tekst o markama u Sloveniji. Pitanje je bilo da li ono što štampa odcepljena nepriznata teritorija može da se nazove poštanskim markama u filatelističkom smislu. Ima tu još zanimljivih članaka, ali moram priznati da je kvalitet slika loš, što je baš velika zamjerka za časopis namijenjen filateliji. Drugi broj na početku ima nastavak teme o poštanskim markama Slovenije, ali donosi i vesti o sličnim potezima baltičkih država. Iz današnje perspektive to je sve uglavnom jasno. Međutim, zanimljivo je vidjeti kako je to tada izgledalo, iz ugla filatelista. Tu je još nekoliko članaka vezanih za razne teme oko sakupljanja poštanskih maraka, ali i filatelije uopšte. Četvrti časopis je dobro poznati filatelista i tu su u pitanju također dva dvobroja. Prvi je dvobroj 234-235 iz 1997. godine. Tu su uglavnom izvještaji sa raznih filatelističkih izložbi, ali ima i odličan tekst pod naslovom Kako prikazati uvodni list na izložbi. Autor ovog teksta nije tačno naveden, vjerovatno su u pitanju zapravo autori, više njih. Ovo je tekst kakvih treba više da bude i bilo bi dobro da oni budu javno dostupni, jer bi to omogućilo učešće više ljudi na filatelističkim izložbama. Drugi broj, odnosno dvobroj 238-239 je iz 1999. godine, iz perioda kad nas je NATO bombardovao. Iz tog razloga je vjerovatno i sam broj časopisa siromašniji i kvalitetnim tekstovima, ali kvalitet štampe grafičkih elemenata, slika i crteža je lošiji. Ovim polako završavam ovu epizodu gdje sam prikazao neke elemente koje sam nabavio ovog mjeseca preko interneta, a da su vezani sa filatelijom. Pozivam vas ovdje još jednom da se pretplatite i ostavite svoj komentar, predlog ili pitanje. Na kraju vas sve pozdravljam do sljedećeg slušanja.